باب 128 كرياد الصالحين جواز ko dagagol al istilqa'i ajjagol alal qafa ka hore hojjudu hode e wadugol e hidar rijlaini gotal e ngala koy ngala al qur'an hore ngala bi mana wala gol fayindira de no dagi idha lam yakhuf sitayuni idha lam yakhif tayuni on tigi hula inkishafa al awra wirtagol awra makko on wa jawaz e dagagol al qu'udu jodagol mutarabbian hara on tigi ko tekkido ko duwete mutarabbian kono noon nde tawno appareil ji ala ta tan wiye ko wiyete mutarabbian ko joɗagol tekkora noon tekkori ɗo ni mi mana sañidira koyɗe muɗum sañidira ɗe ko ɗon ko fanda joɗorgol noon kadi no dagi wa muhtabiyan e waɗugol kadi muhtabiyan ɗo fof ko explication mo tata ko fottuno hara koko suta hara o nanota ko famata ko moƴƴa ka audio kono bi awnillahi wa rahmati e ballal Allah yirmede makko ñande goo maseji heɓoto hara inchallah mi joɗoto mi waɗana explication hara ko wondude vidéo kadi inchallahu taala yo Allah newina en ɗum kadi an abdillah ƴettama abdillah ibn zayd ibn yazid radiallahu anhu annahu no kanko ra rasulullah o hinelaɗon sa sallam o talqiyan ɓe waali aji fil masjidi ka juulirde waadi an hiɓe waɗi kadi ihdariji layhi gotal e koye ngal maɓɓe ngal ala alqur'an e hoore ngala muttafaqun alayhi tawi noon tigi ɗemdira e koyeɗen ko ɓuri labede waɗugol ñaamal ngal hoore nanal ngal hara na ñaamal ngal rondina nani on andi ko ngal ɗo woni teddungal ngal won jabir ƴettama e jabir bon samrata radiallahu anhu qala wi kana nabiyu laatiki annabaji allah sallah sallam ida salla alfajira so juuli julde subaka tarabba ɓe jooɗoto ɓe tekko fi majlisi ka jonde maɓɓe ɗon hara ɓe waɗa adkarji maɓɓe ɗin hatta tatula shamsu ha nange ngen fuɗa hasuna hara ko nge rawnu nge mana alego na ha nge wula haka nge fuɗi ɗon ka seele on ɓeyimmo hadith on andino enen fewndo ɗon haray ɗen piirude ɗaɓɓugol oto yawgol madina yawgol feera bande yawgol ajame e yawgol kala ka gollel ka gollete nder pays jedditiɗɗi on wami ka e yahugol ko ɗum woni watta sayi marché ji ɗi mi andi ɗin tummi noon yewtude fimum ɗo dogugol yaa e ɗiɗo haray ɗen piirude oto fi yago e ɗiɗo e marché ji pays jedditiɗi ɗi andanɗa hoore ma mi anda fimum amma ajame watta sayi madina feera bande ɗin ɗon ko piiji andanɗa hoore ma ɗi tawata hiɗen andi noon ko humpiti ɗen fimum seeɗa noon donc watte yili enen kadi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ورأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة كبند جنب الكعبة ومي بدون محتبيا ko ɓe soɓɓindirɓe biyadayhi junngo maɓɓe ngon hakada wonumi kono anndi toujours wiɗen e vidéo ala no yi'ora wasafa yadayhi o sifani en junngo ngon ɓa kan kadi ɗo wona vidéo kan kadi o sifanto en woni ka bindi explication min kadi mi woni on expliquerande ka audio o wasafa biyadayhi o sifori junngo makko ngon al ihtiba e mana soɓɓindagol wawa ko woni ɗum al ɓurfu saw ko ɗum wiyete soɓɓindagol rawa al boukhari وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنهما قالت وي ما رضي الله عنها وي رأيت النبي مي النبي صلى الله عليه وسلم وتيكانكو قائد كوتولي دو القرفصاء سبندي فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشية قدونه مو ينكني في الجلسة جندن قرأت نمجي من الفرق يمرد دنجر رواه أبو داود الترمذي وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي في جريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تيم جالس هكذا من جودرني وقد وضعت مصفة نونجوني قم دي تيم دوادي يدي جونغ أن اليسرى نانغون خلف ظهري كباوا هلا باوا واتكأت من سوبندي على aliyati yadi e hoore densal jungo ango fakala maki a taɓoɗo a jooɗoto e idatal makbudi alayhim jonde ɓen ɓe tikkere Allah woni e mum ko anndingol en on sifa mo sifi ɗen ɗo julɗo hanaji tolorde noon rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin wallahu a'la wa a'lam.